Bok svima, doktor sa vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o Gokuovom i Jirenom probijanju limita. Ako želite, pridružite se mom Discord serveru za zabavu, posjetite grupe koje se nalaze u opisu. Boga doktor, ja ko Goku, svaki klip obraća se Bogu, lajkuj klip, komentariši klip, šeruj klip, ej! Znam da je Saidža napravio sličan video, ali želim ja izneti svoje mišljenje. Iako je Saidža sve objasnio i slažem se sa njim, imam neku svoju teoriju. Po meni se Ultra Instinct može usporediti sa duhovnim mirom. Kada borci pronađu mir i sklad u sebi, tada mogu dobiti Ultra Instinct. Sada skačem izvan animea, ali dopustite da vam objasnim. Kao što je i Saidža rekao, Ultra Instinct vam pomiče svaku ćeliju u tijelu, samostalno. Da bi se to moglo, Whis nam je objasnio da se ne smije razmišljati i tu sada dolazi moja teorija na snagu. Da ne bi razmišljali o ničemu, moraš postići unutarnji mir u sebi. Ako to uspiješ, onda možeš savladati Ultra Instinct. Vidjeli smo da je Goku dosta razmišljao o svojim napadima i da nisu bili dovoljno jaki, jer je razmišljao. I sada kada je prestao razmišljati, kada se fokusira samo na borbu, svladao je Ultra Instinct. Kad sam to objasnio, moram vam reći da Jiren već posjeduje Ultra Instinct. Zbog čega to mislim? Pa zbog toga što je on toliko jak da nije normalno. A i Goku nam u dijelu previewa govori da će oboje probiti svoj limit. To znači da će vjerovatno probiti limit, ali kako je to više moguće? Da li mogu postati još jači? Iskreno mogu. Zašto? Zato što Jirena pokreće njegova prošlost, želja za osvetom. Gokua pokreće želja da bude najjači borac, da zaštiti svoj dom na zemlji, da ne bude uništen. Jiren će pratiti Gokua i bit će fokusiran na njegovu snagu. Iako još zapravo nismo saznali koliko je jak Jiren na 100% svoje snage, imam neki osjećaj da ćemo saznati u 130. epizodi. I da, ovaj vikend nema epizode, jer to je bilo to od ovog videa, a mi se vidimo u idućem. Pozdrav!